Ke dilemo Khampane ena ya Difofane SAA e thuswa ka matlole ke mmuso. Jwale SAA e tlo tsamaiswa ke dikhampani tse ipopileng Takatso ka kopanelo le mmuso. Lefapha la Dikgwebo tsa Setjhaba le re setlamo sena sa dikgwebo se tlo netefatsa hore tsohle tse lokelang ho etswa di entswe ka nepo pele se saenela tumellano. As of the relaunch of SAA, the finances for the operations of SAA will be provided by the Takatso Consortium and not by government. Batsamaisi ba Takatso ba re hang ha ba se ba ikgotsofaditse ka mehato e lokelang ho latelwa, ba tla tsebahatsa dintlha tse feletseng tse kenyeletsang dinaha tseo ba tlang ho sebedisana le tsona, ho kgethwa ha mefuta ya difofane tsa tekniki le difofane tse ding tsa tlatsetso tsa SAA. From a governance of the platform, the consortium, will have the management thereof, will have like the board sort of like majority thereof, and will also like have like the chairmanship thereof. So therefore, from an ability to run a properly managed outfit, I think that was very key in terms of our engagement with the department and with government. Se seng sa ditsebi tsa moruo se re ho etsa private karolwana e itseng ya khampani ena e mathateng a ditjhelete ke mohato o motle o lebisang tlhabollong ya moruo. Operational executives within SAA are going to have some tough decisions to make, some of them very likely to be politically unpopular, but those would be part and parcel of right-sizing the enterprise, positioning it for competitiveness. And then, of course, overall, if you look long-term, it is very important that South Africa retains a foothold in the aviation value chain, in the airline industry and in the industries that surround that industry. South African Cabin Crew Association, SAA, e re e thabetse hore tumelano ena e ntjha e tlo thusa ho fehla mesebetsi. Fela e re ho na le dipotso tse hlokang dikarabo ka ditho tsa yona tsa SAA le tse makaleng a tlatsetso a Mango le SAA Technical. We as Labour have to be involved and understand what's going on, because Mango is important. It's important for us to understand what's going to be happening with Mango. It is also actually important for us to understand what's going to be happening with Technical. Further, that decision that still need to be made with regards to the workers at Express. These are the people that have lost everything. Lefapha la Dikgwebo tsa Setjhaba le re khampani ena e ntjha ya difofane e ke ya tshepela ho mmuso ka matlole. Ba tshepa hore e tla kgona ho mamella maemong a hlokang botsitso maetong a matjhaba le ho iphumana ka mora hore industry ena diphofo ya ngwe hampe ke COVID-19. Ka ho le leng basebetsi ba SAA Technical ba ile ba piketsa ka ntle ho ntlokgolo ya khampani ena e Kempton Park ba tsaka hore ba lefshe meputso ya bona e felletseng. The management at Technical, we are told, are earning their salaries in full. This has angered our members to the point where they felt that they needed to demonstrate and picket during their lunchtime to highlight this very, very unfair practice. Ke selemo jwale basebetsi ba dikete tse pedi ba lekala lena le aparetsweng ke mathata a ditjhelete ba sa fumane meputso ya bona e felletseng.